Kad biste vi samo znali koliko je meni danas dosadno. Meni je danas jako dosadno. Jako. Ali kako spas i rješenje za sve postoji na internetu, tako postoji i za dosadu. Ne znam jeste li znali, ali zahvaljujući jednoj posebnoj stranici, moja dosada bi danas trebala biti ubijena. Je li stranica to uspjela napraviti ili ne, saznaćemo u ostatku videa. Ako do sad niste pretplaćeni, svakako se pretplatite na moj kanal i nabacite veliki like u znak podrške, a nakon kratkog intra idemo odmah s videom. Evo nas natrag i da vidimo kako će to jedna magična internet stranica riješiti moj problem zvan dosada. Dakle, ako niste znali, postoji web stranica koja glasi boredbutton.com. Piše dosadno? Go ahead, press the board button. Ok, meni je dosadno, meni je jako dosadno. Dosadno mi je u školi, dosadno mi je na poslu, dosadno mi je do suza. Dosadno mi je do smrti. Jeste li se pronašli u nekoj od ovih rečenica? Ako jeste, došli ste na pravu web stranicu. Kliknite na crveno dugme i odmah ćete biti prebačeni na neku od 100 interaktivnih stranica. Posebno izrađenih da ublaže dosadu. Nice! Pa hajde, pokušajte. Press the board button and be bored no more. Idemo. Age Geek. Unesi svoj rođendan. Ok, April. Dan 23. godina. 1998. Šalim se. 90. Go. Nice info. 3 days from now. Znači, za 3 dana biti ćeš istih godina kao Marilyn Monroe, koliko je znači Marilyn Monroe imala kad se oženila za svog trećeg muža, playwright Arthur Miller. Ja ću se raniti. Ja nisam ni znao da je ona bila treći put oženjena, nisam znao ni da je bila drugi put. 4 dana od danas ću biti istih godina kao Colby Smulders. Ona je glumila u How I Met Your Mother, jedna od meni najdražih serija. Znači imat ću isto godina kao ona kad je glumila u Avengersima, u kojem je glumila agenticu Maria Hill. I taj film je objavljen kad je ona imala 30 godina i 29 dana. Je li mi ova stranica izliječila dosadu? Ne. Idemo dalje, da vidimo što još nude. Najgluplja igrica na svijetu, koliko dugo možeš držati dugme? Da vidimo. Aha, treba držat. Ok, ajmo, try again. Da, toliko mi je dosadno. Ok, dosta, 13 sekundi. High score je 59, šta, sati ili dana, 59, what? Da, lako tako, ovo su varali. Svi imaju isti rekord, znači, evo kako ja mislim da je ovaj rekord postignut, jer svi su postigli isti rekord, to je dakle limit. Vrlo vjerojatno su uzeli samo fucking sellotape i zalijepili dugme na mausu, ostavili ga da on vrti sam svoje, oni su izlazili s društvom van, išli na ručak, na večere, opijali se, izlazili u klubove, uživali u životu, dok bi ja se trebao actually to stisnuti i držati. No fucking way, idemo na drugu stranicu jer ova mi nije izliječila dosadu. Crazy card trick. Ozbiljno, vaš će eksplodirati od ovog trika. Odaberi dakle kartu, idemo na srce. Sad, nemoj misliti na srce, odaberi direction, smjer. Aha, crvena ili crna karta. Crno kao moja duša. Ok, sad odaberi kartu, ali nemoj kliknuti na nju. Ok, neću. Ajmo uzeti damu srce. Dama srce. Imam kartu na umu, odvedi me na sljedeći korak. Mislim na kartu koju si odabrao i reci ju 2 puta na glas. Ok, dama srce. Blow my mind. Tvoje karte više nema. Wow. Je li ovo Magic Leon slago stranicu? Šalim se, uglavnom znam kako ovaj trik ide, znači ove karte koje jesu tu izbačene zapravo uopće nisu niti bile tamo za ponudit, nego su totalno izobličili karte samo da ispadne kao da su moju maknuli. Ok, wow, nisi mi izliječio dosadu, idemo dalje. Flappy 2040... Jel' ovo Flappy Bird? Ajmo probat. Da vidimo koji će mi biti rekord na prvo igranje i vi ga morate oboriti, ok? Kako me ubilo iz početka? Pa nisam udario u ništa. 5, 6, moram bar doći do 15, 7, 15, idemo dalje. 16?
Ok, došao sam do 17. Jel je? Da, best, 17. Sad vi probajte oboriti ovaj rekord i pišite mi u komentarima koliko... Zapravo nemojte ništa pisati jer ljudi će lagati. Ljudi će pisati da su napravili 3634, tako da idemo dalje. Koja pjesma definira tvoj život? Opet trebamo nositi. Ok, April 23rd. Da, znam, star sam. Da vidimo, ok, tvoj 14. rođendan bio je april 23. 2004. Pjesma broj 1 tog tjedna i pjesma koja definira tvoj život je Yeah by Usher, featuring Lil Jon and Ludacris. Idem sad pustiti jer mislim da sam zaboravio kako to zvuči, pustit ću, ali pošto ne želim da bude copyright, svirat će nešto drugo dok ja plešem, ok? I zapravo, dijagnosticirala mi je depresija. Kronična depresija. Aha, totalno mogu zamisliti da je ovo moja pjesma. Popraćena anksioznošću i paničnim napadajima. Kad sam to čuo, doslovno sve mi se okrenulo na opačke. Dalje, moja dosada nije izlječena. Rock, paper, scissors. Ajmo, rock. Paper. Ok, try again. Paper. Jej, dobio sam jedan bod. Ajmo opet. Ovo je najdosadnija igrica koju sam ikad igrao i zašto ova stranica postoji. Dalje, opet trebam unositi godine. Da vidimo kad ću navršiti 10.000 dana. Oh my god, što ako jesam? Ajme, vjerojatno jesam. Kad malo bolje razmislim, mislim da jesam. Oh fuck, jesam. Trenutno sam star 10.983 dana. Skoro pa 11.000 dana. Navršit ćeš 25.000 dana u oktober 2. 2058. Zašto ove informacije i ove stranice mene samo zapravo bacaju u bed, ne vade me iz dosade? Next. Samo malo. Jel zbilja svrha ove stranice da ima sliku trube i ti klikneš na to i čuješ ovo? Kakav Usher je? Ovo je pjesma koja definira moj život. Next! Geo Kitten. Odaberi macu i otkrit ćemo ti gdje živiš. Ajmo probat. Između ove dvije biram crnu. To je to. Mislim da mi je žilica u mozgu pukla. Opet. Polka.game. Mislim da znam što je ovo. Ovdje moram kupiti male loptice i bit sve veći i veći. I ne smiju me pogoditi druge loptice. Uzet ćemo ovu i pogodi me. Ajmo još. Evo, ajmo ovu. Koja je manja od mene? Ova. Vidim ovu. Ova. 24, ajde još 6 samo, još samo 6. Jel jesam već? 30, evo ga, i ubilo me. Ok. Please move your pointer. Finding pointer. Jao ljudi moji, jel ovo ona retardirana stranica gdje svaki put kad pomaknem strelicu od mausa izbaci sliku gdje netko pokazuje točno u moju strelicu? Da. Znači, kako ovo funkcionira? Isuse Bože, ajmo sad staviti u, ne baš sredinu, ali malo ovako tu. Kako? Ajmo sad ovako. Ja ću se ubit. Gledaj njega. Hej. Ovo zvuči zanimljivo. Mogu li nastaviti ritam, čak i kad ritam nestane? Da vidimo. Čekaj, ne čujem. Fuck. 762 boda od 1000. Pa nije to loše. Ajmo probat 800.
853! Ok, ajmo sad proba 900. Probat ću s nogom, možda mi pomogne. ...773. Loše. Bio sam dobar sa 800 i koliko, ne znam, uglavnom idemo dalje. Iako, moram priznat, ova stranica me actually zabavila, ovo je bio fun challenge, tako da thumbs up za ovu stranicu sa ritmom. Idemo dalje. I fake text message. Ovako nastaju drame na YouTube-u. Vjerujte mi, oduvijek su mi bile jezive ovakve stranice. Next. Možeš li nacrtati savršeni krug? Pa hajdemo probati. 86,7%. Nice, ajmo prati još jednom. Ovo nije krug. 90! Kako? Ovo uopće nije krug, šta je ovo? Ovo izgleda kao neka čudna faca, kad malo bolje se zagledate. 91%! Ajmo prati još jednom. Ništa. Dalje. Ok, ovo je uznemirujuće. Isuse Bože, prate moju strelicu, prate mouse. Gledaju mene. Tako je. Uglavnom ljudi, to bi bilo to što se tiče načina kako riješiti dosadu. Meni osobno nije pomoglo. Jedno što mi je onako fakat bilo zanimljivo, bilo je ono pogađanje ritma. Bilo mi je zanimljivo i crtanje kruga i to je uglavnom to. I dalje mi je dosadno. Ne znam što ću raditi sa svojim životom. Hvala što ste pogledali ovaj video i nadam se da sam barem vama donekle ubio dosadu. Ako jesam, svakako nabacite veliki like, pretplatite se na moj kanal i ne zaboravite aktivirati zvonce za obavijesti kako biste svaki put bili obavješteni kada objavim novi video. Pozdrav u današnjem videu ide ovom Kogiću. Hvala ti što si komentirala prethodni video. Ako želite u idućem videu pozdrav i vi svakako komentirajte nešto nice ispod videa. Gledamo se u idućem videu, a do tad, bok!